صدر مجلس دعوت دهید. उठ जाओ दिले रो अभी बेदार है अब्बास, उठ जाओ दिले रो अभी बेदार है अब्बास, लड़ने की तरीकों से खबरदार है अब्बास, लड़ने की तरीकों से खबरदार है अब्बास। आया है पहली बार ये हंगामे वगामे, पर सीखा सिखाया हुआ कर्रार है अब्बास। तलवार जुल्फ़िकार मगर हाथ अली सा, ये तीख चलाने का भी हकदार है अब्बास, ये तीख चलाने का भी हकदार है अब्बास। नरीशार प्रमुख दावत तंग सदर मजलिस सदर इस्लाम अल मुस्लिमीन आका शेख अली नजफी कियारंग में किस होते यरी सदर की खुतबा बाद आखिर हम वो दिरी सीधी महफिल पहुंचता बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على رسول الأمي العربي القرشي المدني. نحمدك يا إلهنا حمد الحامدين، ونشكرك ربنا شكر الشاكرين، ونصلي ونسلم على البشير النظير السراج المنير الدهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر البهر الزاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليك يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة ويا شفيع الأمة. قال أبو الفضل العباس: والله إن قطعت من يميني إن أحامي عبد عن ديني وعن إمام الصادق اليقيني. يا نفس لا تخشى من الكفار وابشر برحمة الجبار. सबसे पहले मैं आज की यौम के मुनासिबत के मौके पर अव्वलन इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ, सानियन फरज़ानी रहबरे इनक़िलाब इस्लामी ईरान मर्जई और क़द्र जहान आलम बशरियत हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई व आयतुल्लाह सिस्तानी, तमाम मराजिए इज़ाम, हौज़ाए इल्मी ईरान, हौज़ाए इल्मी इराक़, बिलाखिर शियायान हैदर कर्रार व बरादरान ख्वाहरान तमाम को तहे मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं चंद कलिमा अर्ज करना चाहता हूँ, ज्यादा आप लोगों का वक़्त नहीं लेना चाहता हूँ, मुख्तसर से। खुदा का शुक्र दिन गुद्दी के संग मजलिस से खसन से मजलिस भी करें, गुद्दे से मजलिस में तौफीक सुन दीरीन से मजलिस में संग ngata tawfiq sun deja si peygambər İslam'ı bi esad ilminan aski ka imam Sajjad alayhi salatu wassalam jaqi idin Hazret Abul Fazl al-Abbas alayhi salam imam Ali wa al-Bani برادر وفادار امام حسین علیه السلام در واقعه کربلای مشهور به قمر بنی هاشم و سقای کربلاست. با او دلیل دلاور ایمان بالای ایثار و شهادت در روز عاشورا سال 16 قمری به عنوان یکی از نمادهای اصلی فداکاری و وفاداری در اسلام شناخته می شود. در مقام باب الحوایج علیهم السلام دارد. خدمت شما برادران عزیز میخواستم این ترجمه میخواستم بکنم برادران عزیزان محترم درباره ابوالفضل العباس علیه افضل الصلاة والسلام که بالای
ابوالفضل العباس علیه افضل الصلاة والسلام به دلیل دلاور ایمان به ایثار چه دارد؟ یعنی یه معنی تمام ایمان بالای ایثار بالا زربانه ایمان قوی یعنی نتوزمین دیرین مثلا چی که خدچه دیگه نسکریم حسن علی سکوله تکن کن گوله زره یان سکوله چچا بیمنده عباس هم آب جیسا نیه ایمان قوی بین بالای من به عنوان یک نمرهای اصلی فداکاری یعنی رسم خدمت با یعنی فداکاری اسلام خدمت گزارای جهان اسلام فکر اندیشه دین فکر اندیشه قرآن فکر اندیشه امام حسین علیه السلام حسینی مسجد بو حدد بو گما راه فداکاری اثاری ابوالفضل عباسی فکر اندیشه بینن درین باب الحواج ابوالفضل عباسی بیا حسینی دی حقانیت به دنیا یعنی ثابت بید اصلی فداکاری وفاداری وفاداری چه درمت برادران عزیز وفا با وفادو لبی درمت نجرا انشاءالله اسکانی و جوز لنا یا داول لبی سچا دو منافق علامت کیا ہوتا ہے منافق علامت دو چہرے دو وجهین و دو لسانین یعنی وفاداری معنی بدین یعنی کل سوچے وعدہ کرنا وعدے خلاف بھی بچا کل میں آؤں گا انشاءاللہ ہم وہی وعدے پر چلنا اما ابوالفضل عباس وفاداری در اسلام شناخته اسلام اروک معرفی خصوصیات شناخته می شود و مقام باب الحوائج دارد آقایان محترم دیرین معمولی من به ابوالفضل عباسی منتصب الاسلام اما مقام چیالو باب الحوائج چیزی کن علی اصغر زیر علی اصغرم باب الحوائج زیر روایت اینه نقل بشه ما چیه تاریخ اینو نامو چیه شعبون زیاده ترنا کشمین الوس بلدیه و شعبون چگنی سنت بنا به هر صورت دولا رکت آسی شوسین به هر صورت ای کاش وہ جو کتاب یک نماز انتا ایک 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ مطالعہ سے انتا انشاءاللہ قیامتی نکی یہاں اپنے کے لئے فخر کیلئے افتخار با مقام تمدی لحسب نتا قیامتی ایک ذخیرہ ایک هدف اور مقصد چی نکی را وحوتا ان خطا کربا دیو من بنا لیلی مقصد دیرین عباسی کنه چی لین چی چی پیداکاری لین چی در نظر هم مشهور به قمر بنی هاشم لقب سون سو چیچیک آقایان محترم دون ایمان بالای ایثار و شهادت شوق دیدار ابوالفضل عباس وقتی که حسینی اسمه یوسن حسینی خدمت یوسن کسل چی کسل ابوالفضل عباس برادر عزیز جان من و اجازتو و جمعیت چون سیستروس زمین جو آقا جو ایمان ایثارگر شهادت یہ تو بنا جو ایتنا خورست کرتے ابوالفضل عباسی که تو چی کنه کوشش بس خط بلند یک بین فارسی که خط بلند یعنی تنمو یک بین رگوچن یک بین خوبصورت یک بین شکل یک بین حیبت یک بین ابوالفضل عباس یک بو قمر بنی هاشم لقبسون دونا مقام باب الحوائج دارد باب الحوائج زوی که عرب تونسون سنه ازگور دون ملو ازگور دون سسن لا ادخلو اذن دخول ده مقام چی کلمنا ينتظر يرتي حاجي كل فتاة اذن دخول حضرت معصومه امام رضا علیه السلام ازواج امام حسینی دینی که شتن استنلا اجازه یتمه نظام جمهوری اسلامی ایران روسان دیوته اما متاسفانه ما دیوش برای چی کرتا سر چنی موضوع بحر لزه موضوع بحر بچین آوائیان محترم موضوع بحر بدیوین ونیارم ادخلوا اجازت اهل بیت نسبت لاجازت سلمت بیان داخل لجد چند مقام ثبت و خوری باچی کن دیان چیسی من یعنی کلچر چیسی سب سے گچیا غلط چیسی دیگه دو دی غلط کلچر چیسی بچی ذرانا نام پی کنا ارنسیون نئی اللہ مزر با ازگوی که توتنسیون زر خدا نخسته مامی گردان یوتا خدا نخسته بیام همون مزر
عقل إليه إشارة كافي. لذا إيران نظام جمهورية إسلامية إيران और إيران या अल्लाह से निचोची زور دونچين top تنسي منا خيلك سلبين خيلك سلبين من هذه الرسومات كاتي جوا والله أبشوش के बाद है हाजी को इंशाल्लाह मती हाजी को नहीं हाजी كاتي جوا إيه يوم أنا كأنه هندوستان الشيخ شو تايان فرن يوتا إنهم بين غردور شو تاجيو دالله زربي كان من يعرف فرحان بغلط فرحان غربيو لذا زور دومسه ومزلو زور دومسه من يعرف الله كالسر كاتي حاجي کو يوم سے باننا جو درم سی بچا حضرت ما خدا کی قسم نظر میتا سمیت حضرت معصومه سلام الله عليه هاي بيقي امام رضا عليه افضل الصلاه والسلام كوا امامي زي نبا حرب السحنه اولا يجادون يسوون قاعد شلونه من يريد السوق جوات متى ادب خمسة ادب नहीं है हम और आपके पास की बच्चा जो حرام مقابل شي بچا يجوا استغفر الله لا حول ولا قوه دار شي بچا جو كنترول لنا الخطا لنا دوستا هو حجو كانه غاري شي مهمتو ستين زرايا حجو رمض يا رمض لكن دي أدب كنت صبر إن شاء الله نتا تازه سون خانه حجی كل زلمين نتي كارجيل أنو قاسو كيو نادا تشي بولسه تمامي كلچر كون غاما خراب است وني يهي أدب نمو تمام اوچا حرام يروچي بچا استدخول تن نيرجوا كلبين ليه ما ديا ليه تشيوا آخر خانه يلي يون پتونيلا إيران أدب يجو إيران أدب يجو كربلاء أدب يجو صحن إمام حسين أدب يجو إخلاقيات يجو معرفيات يجو إيران نيجي يقول بأنك تكرت عمدي الكلتر غلط ببدأ كلتر بحر المكر ये गलत है लिजा ادخلوا داخل شو زغردوم سمعنا تی کلچر پر من هریه گاب اومی گیم گاب وسکی نه تی کلچر پیوته نه فرض گوم هست نوتین ام خدا نخسته ما بذر بچه باشی گردوخ چهتا نعوذ بالله انسانی نانی ما عملایی زغردوم یا زغردوم یرا حق حرمت کا دشمن کم سے کم یا الله عرب پر نصابچی از بھی کنون سرا تو ادبه لذا کلچر بندو اشاره کافی مامو زرمانش لذا کم پانچینو نده که مختصر بسی لذا یمتن حجی کل خموشا من یم کتوز بعد هم منزلی من نواتین الحمدلله گاما حجی کنه دوارتن من جیتو خانه خدای رو دعوت لبنه لفظ اینده کنتی دوارتنی 2000 بچم رو شبید اشارگرین لذا عبال فضل عباسی یک بوز حسینی کنه اجازت هست اجازه يا حسين ما إجازة ما تنزل حسين كربلاء شايف ولا إجازة ما تنزل جميع شايف ولا إجازة ما تنزل حسين إسكسل بالله يا عباس يرن ألم دارين يرني ألم كركن بو يرني تمام خاندان كل شكرا كان بو باب الحواج أبو الفضل العباس يقبس كسينو جان يصوم جان زمان مامي بتحدلو حسيني مبارك لقبه که وسط امزو جان چه اجازه مطاب اما چوکو ما اجازه تو عباسی یکو چوکو عباسی وفادار بله چی پدین ده وفادار پچین جو یعنی نگی که نه نتی عرفیت نگانه چی یاد دجو زن چی کنه کرگیلی که نه ملچا چی ابوار چی که توزین نه کمچس بیو ما چی لغن زخچی زخ جو جان خوستان شده دلیل عملیو تخصیق خسيس الدنيا كتيرنا لقبوز كتيرنا لشوخنا حسيني أهل بيتي عاشقي أبا الولد عباس يعني سقاي حقيقة كل شيء كان يعني كون أهل بيت زوبا كانين أما يرانا ما تنجو خير خطرة زوب أجو لا سوشالي كريمين ها عباسي وفادار كنكتوس تبع المعلم مثالي كثيرين أبا يفضل عباسي يقوم ميدان سلسلة نهل حلقة ميكا لما تشكنا تشورة توزدجو دان در حالي كي حاضر مكبي
کسی کن سے خوری کازوک بیگله بنا عباس يقص قرآن خطاب بس يا نفس مؤنث ده يا نفس لا تخشى من الكفار وابشر برحمة الجبار عباس يقص رواية ينزل لا عباس ده رواية شنو لا عباس كرات شكون توما فتت قرآن خطاب بس لذا وفادار برکو وفای نیل سپو اهل بیل چولب چوپی مینست خیز مدون بیان کل چی فکر من عباسی که قل دینین که تو جمعیانو اجازه که تو بنده والله دشمن ختم بجد لذا اول فرد عباس والله ان قطعتم يميني اني احامي عبد عن ديني وعن امام الصادق اليقيني يا نفس لا تخشى من الكفار وابشر برحمة الجبار باب الحوائج يقص كسلوه والله نترمي يغلق وقد عقدت انا صادا والله ان قطعتم يميني ان احامي عبد عن ديني ما دينك نلغلن كمن قرآن خطابك يا نفس لا تخشى من الكفار يوشي لجوان انا مسلمون مختصر من المن ما مرت اسمادن من چه حر لحسا مكان غما کار گوشین ممکن این روایت نقل رسول غسر 10% جاست سمی ممكن فيها قضاء كتوشنا يا شكل جيمانو تمام ميني قنار غمايت جاء او شقوا شكان جسنا كان بدو شقوا بارن سقطان سجاس سمي فيها قضاء شكل لذا دي قنايت اسلي حسنا متصل كركي خدايا يوشي لجمال سلامت سبسين انا سليمان باب الحوائج قمر بن هاشم ديرين دي كتسوس تمارك وصلنا نتاسو وطن دهش